Hayi namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey yane, of course that Kahle been president loko yi nga chayi kahle man se ku endleka yini. So as we know already na poster yaleyo a ku na event le ka Xigalo le ya Magumuza the load shedding, as you can see there. Swilo swi komba swi ri kahle, as you can see a ku na vanhu va kahle vo basa la, as you can see. Yeah, I have to agree ku set up a sharp. It was good, swi ri kahle. And then stage lexi, as you can see there, ku ri stage xexo, then the VIP area I think, and then laha ku ri handle swi important va mi swi langutiseni swilo leswiwa laha hi le handle la, as you can see ma ku vona na gate yaleyo. So stage lexi, so ndhawu ma stage lexi a xi ri directly opposite na gate, ma yi vona gate yala. So stage a xi directly opposite na entrance. It's very important sweswo hi va hi swi langutisini na swona. Yeah, so hi na video clip na article of course. So video clip yaleyo ma yi vona Gagasha kha introducer Benham president kwalano. Yeah, so kuna of course an article from board ya mahungu leyi ni nga yi vona. Yeah, these ones are very reliable. I agree, ndzi ku vona mahungu ya vona yo tala, they are very reliable. However, before hi hlaya lam it's very important no kombisa ku article ya Mr Post a va tsalangi hi ku hey ni nga fika ni ku nyiwa kwala the first Ben the president. Yes, I agree, a va yi tsalangi. So I don't think it was fair hikuva a va fika va sungule va tsala swa Mr Post before ta swa ka Ben Mayengani. Swo ndina ku va against yena somehow, I don't know. Yeah, so of course ta ke hi hlaya because I think swi make sense leswi va nga swi tsala la na video clip leyi nga na yona and stuff like that. Yeah, so va fika va tsala ku breaking news, 17 June leyi a yi tlangeriwa eka Xigalo ka Magumuza xikukwana a yi fikangi emakumu. Okay, hikokwalaho ka vanhu la a va tsandzeka ku humesa mali yo nghena ndzeni ya ntsengo wa 30 rand. Okay, so ku na vanhu lava ri handle lava a va tsandzeka ku humesa 30 rand va nghena ka that place. Ya ni hlayiterini tipost to hambanahambana la ka Facebook, I agree. Vanhu va kombisini ku vanhu va tsandzekini ku humesa that 30 rand lava nga ndla hansi of course. They look continuing laha loko se ku sungula ku yimbelela xiyimbeleri xa Xitsonga president Mayengani lava a va ehleketa leswaku u ta va byela leswaku va nghena mahala kambe a nga va byelanga. So those people a va ri handle a va twini ku bena president i ta va byela ku va nghena for free, which basically occurs at some events lomu kuma ku siku late swinene va byeriwa vanhu ku va nghena ka event and stuff like that. Okay, loko a ri karhi a performa va sungule ku hoxa mabodhlele na maribye ku ta kamanyeta ntlangu laha ku nga humesiwa na xibalesa ku va chavisa, kambe timovha ta vanhu vo tala lava a va ta ku performeni na ku seketela ntlangu ti fayiwini. Vanhu van'wani va vavisekile hi ku biwa hi mabodhlele na maribye. Okay, so this clip hi ta hi ya ka this section laha ni vona ku na swa mecha. Yeah, so as you can see Benham president a ri ku performeni. So loko a ri ku performeni u twa loko khokho mayitwa musi, even then a huma xitejini ma swi vona musi but swi komba na ku lava maybe vanhu vo tala va nga se vona nchumu va vanhu yeni lava nga la a va ha ri ku cineni without any issue. So swi loko a ku nga se fayiwa xitejini and the Benham president as you can see a nga fayiwangi. So swi kahle na swo hi va hi swi langutisile ku la swa tikomba ku a nga fayiwangi, vanhu yeni a va ha ri xitejini musi mi va vonini. So sound liya swa ku a yi huma kwini from outside, vanhu la a va faya swa ku a va ri outside not landing. A ku fayiwa ku va ku ri vanhu lava va ri handle hi lava nga tsandzeka ku humesa entrance fee. So yaleyo mhaka ya kona leyi nga humelerisa a yi chayanga kahle. So ku humesiwa na xibamu, so xibamu leyi a xi humeseriwa kwini outside, ku duriwa outside. So this is different guys from ku va xibamu ku duriwa within the event, ku chawisiwa vanhu lava nga hakela va nga ndzeni compared to ku va ku duriwa ku vanhu lava va nga handle. So those people lava fayetela a va ri handle ka the event a va lola ku nghena. So it's very important laha hi va fela ku we don't know ku vanhu lava a ku ri ti-fans ta Ben Mayengani or a ku ri ti-fans ta yin'wana artist, maybe the-fans ta Mr Post or others, we don't know about that one. So lexi hi nga ta swi vula i ku boy shut down and a ku hava papa ra swikotele. I think leswi hi nga ta swi vurisa sweswo ku we can't be sure this time around.
swa hambana na case leya ya Mr Post la a hi va twini vanhu va kha va ku va la Ben Mayengani a hi swi tiva ku i defense ta Ben Mayengani, but this time around here we are not sure if these people a ku ri defense ta Ben Mayengani a va lava ku n'wi vona swa straight or a ku ri defense ta yin'wana artist or mi kuma ku ri defense ta Mr Post. Now we can't really confirm on that one. Hi ku rin'wana side un'wana a ngo ku a va fayetela because a va lava ku nghena swa straight, va lava ku vona Ben president genuinely of course. Kasi un'wana a nga vula ku hayi vanhu lava vo tirhisa that opportunity ku va va fayetela la va kota ku claima as if a va lava ku vona president Mayengani. So we don't know, so swi komba ku shutdown se yi vuyini laha na ku papa ra swikotele se ri vuyavuyini a ri hedzi swo lava tisirhelela tanihileswi ni nga vula ku Mr Post na yena tisirheleli na yena Ben Mayengani swo lava tisirheleli na ku se timhaka ti bihini swinene se ti bihini swinene swi tala the animal a va ri kona hi sweswo loko ku ri amukeza byi ta bantu kombela mi tlika subscribe.